le tuntuma chuan Thlawhna chetsual rapthlak zura somni panga te chanchin kan ngai thlau don ani chiatna le na theina tam tak kar leng vel kan nia chuti laia lir theile thildang wanga chetsuala nunna tam tak chana ram tuile lo om mi tam tak anom to a chuti line khovela jinna himberan ngai thin Thlawhna chetsuala hian mi tam tak an lo thi to thin bokani khovel puma hian Thlawhna sang tam tak oma an thlok mupa a then te chu Thlawhna tum hmuna an tum reng bok chutianga in sul pel nuai le kat nu kan ni wang chuan Thlawhna chetsual po atam hle ni then khat chetsual dan phei chu a chan chui chua thei lo le chan mak tak tak ten ni hlom bok kumtin mai hian ram sang sanga Thlawhna chetsual an om nual thin chung Thlawhna chetsual zinga ara phlak zual somni panga te chu Lauda Air Flight 004 mi somni panni thina me ni somni paruk kumsang khazakwa somkho pakhat khan Bangkok atanga Vienna lam panathlok flight 004 chu Bangkok atanga Vienna lam panathlok flight 004 chu Burma le Thailand ramri bulloka athlawei lam alin atla a dam chuak anom mi lo ni China Airlines flight 611 mi zanni somni paruk thina me ni somni panga kumsang ni pani khan Taiwan atanga Hong Kong pan flight 611 chu a call siam dik lo wangin a chetsuala tumha kum somni pani liam ta khan he Thlawhna call hi a lo repair fu tok lo ni Korean Air flight 801 mi zanni somni pariat thina flight engineer ten soi sel ma se an ngai poimo lem lova captain chon Thlawhna tum tir turin signal dik tak le thatok taka mu thei lova a chetsual phatani Flight 801 hi Seoul, South Korea tanga chuakin Guam Mountain site a atla mi somni paruk chawandam chuakani Air France flight 447 mi zanni somni pariathina juni khat sangni pakwa khan flight 447 chu Rio de Janeiro tanga Paris apanna lama abote imaya anu kumni na a black box ansara chumi nu ninga a ake theman char le boka atlak chan ni ngai tak chu pilot kai shoi tu ber airspeed indicator chian tok lo wang ni in hei khom dan chian tok lo wang ani Swiss Air flight 111 mi zanni somni pakwa thina September ni kumsanga ko somko poriat khan Swiss Air flight 111 chu New York atanga Geneva panin tuipui atla hei pilot room cockpit a kangmei chuak wang ani TWA flight 800 mi zanni somthum thina Transworld Airlines flight 800 chu John F Kennedy International Airport atanga Paris pana thlo chu nu reilo te a puaka tichon Atlantic Ocean atlata ni Garuda Indonesia flight 152 mi zanni somthum pali thina September ni somni paruk kumsakha ko somko pasari khan Indonesian flight 152 chu Thlawhna na in biak pona a chian tok lo wangin tlangram khokroka atlani 1996 mi zanni somthum pasari thina January ni ria sanga ko somko parukhan Air Africa flight Kinshasa atanga Kahemba Airport Democratic Republic of the Congo panchu atumna pi alamat tlan liamin bazar atlan luta Thlawhna thoktu Russian mi parukan dam choka masamitam takan thi baka leilama lawm te chu na takin an hiam hlomani Aero Air flight 1285 mi zanhi somnga paruk thina US military mi puimo tak phur Aero Air flight 1285 chu Cairo Egypt tanga thlok chuakin Fort Campbell Kentucky via Cologne Germany le Newfoundland Canada tekal turania December ni som pani kumsang ko somriat panga khan Newfoundland tanga chuak le tur aken hnung lam chu chia in ache sualta a chan chiang taka hriat thei ani taloni Mount Erebus disaster mi zanhi somnga pasari thina November ni somni pariat kumsang ko somsari pakwa khan Antarctic sightseeing flight chu zinga New Zealand atangina chuaka tlailama lolet le chu Mount Erebus Antarctica atla achunga chuang zongjong anthivek ani
Nigeria Airways Flight 2120 mi zan hi somruk pakhat thina July ni som pakhat kumsang zako somkwa pakhat khan flight 2120 chuan Jeddah Saudi Arabia tangin Sokoto Nigeria pana Thlawhna chuat a kang vaka ti chuan Thlawhna chu a chetsual zui ta ni khol pakhat thlipam tu asat lutuk wang ni in an ngai ani China Airlines Flight 140 mi zan hi somruk pali thina April ni somni paruk kumsang zako somkwa pali khan Flight 140 Taipei Taiwan atanga Nagoya Japan lampan chu atum ma chin pilotin tuga baton ti mai chu atau pal hlau maya Thlawhna chetsual phata ni heta hian mi pasari chen dam chuak ani American Airlines Flight 587 mi zan hi somruk panga thina November ni som pani kumsang ni pakhat khan New York atanga Santo Domingo pan Flight 587 chu chetsual ta achan ber chu pilotin radar amman na salutuk wanga ngai ani Korean Airlines Flight 007 mi zan hi somruk pakothina September ni khat kumsanga zagwa somriat pathum khan Soviet fighter pilot chuan Flight 007 Anchorage Alaska tanga Seoul South Korea panchu akap thla hi achan om anga langta ber chu Flight 007 kan Soviet airspace ko khir chung an lu wang ani Lockerbie bombing mi zan hi somsari thina December ni somni pakhat kumsanga zako somriat pariat khan Pan Am Flight 103 London atanga New York City lampan chunga bomma puaka Lockerbie Scotland Bullfield ta atla Hoilama lo mi som pakhat an thibok Anhulaka Libyan mi pani anmana convict anitani American Airlines Flight 191 mi zan hi somsari pathum thina Chicago tanga Los Angeles pan Flight 191 chu a engine vei lama chen lo wangin a chesuala achunga chuang ta chu an taksa po a chan he hle hlomani Iranian Air Force mi zan hi somsari panga thina February ni som pakua kumsang ni pathum khan Revolutionary Guards pur Iranian Air Force Thlawhna anti-tour mission hriat chian lem lo chu German bultlang atla dam chuak an mi lo ni Iran Air Flight 655 mi zan hi somkwa thina Iraq Iran War July ni thum sanga zwa somriat pariat khan USS Vincennes chuan Iran Air Flight 665 Tehran le Dubai inkara thlok chu akap tla hi in biak po na chian lo wang ani Saudi Flight 163 mi zathum pakhatina Thlawhna hi rihat atanga Jeddah lampan ania Athlo chu atanga reilote a kangta tumle turina let le vata ma se atrum main achuang zongjong chu mai khu hi pin anlo thivek manani kang mai chol san chu Muslim pilgrim sawin bati chikhat Bhutan stove an kenga hi ansa khodana eile ina aning khuwa khirwang ani Air India Flight 182 mi zathum somni pakwa thina Juni somni pathum kumsanga zako somriat panga khan Air India Flight 182 chu London le Montreal inkara thlo line achunga bomma puaka tichon Thlawhna chu Atlantic Ocean atlata elaivel hi Ireland vaukam lam thretani he bum puaka hian Canadian Sikh militant group kha mopu ani berani Ermanonville Air Disaster mi zathum somli paruk thina Orgon Bakay Chandler chuan Turkish Airlines Flight 981 chunga English le Turkish MOA inziak letching instruction a chir thiam lo wangin ani tur diktak lo dewin thilati niange Thlawhna thlo laklo lai chuan Thlawhna chu Ermanonville ramngo Paris France bula a chesual tani Turkey Dabri Mid Air Collision mi zathum somli pakwa thina history a Thlawhna insutna rapthlak tak Saudi Arabian Airlines le Kazakhstan Airlines chu New Delhi tanga thanglama anin suwa chung Thlawhna pahnia chuang te chu an zawain an thivek ani investigation atanga London chuan Kazakh pilot and English an thiam tok lo wangin anin sut pha ta ni Japan Airlines Flight 123 mi zanga somni thina August ni som pani kumsak zako somriat panga khan Tokyo tanga Osaka pan Thlawhna chu
Mount Takama Gahara atla mi pali chen dam chuak ani Tenerife Airport disaster mi zanga somriat pathum thina Boeing 747 panhi te chu Spanish island of Tenerife ani suwa hei Thlawhna in sutna rapthlak ber polami ani hial ome 9/11 flights Thlawhna pakhat chau chetsualna ni lo na 9/11 a hian Thlawhna pali lai in hnam hnoin nikhat thil thua mi tam tak nun na an chan ani American Airlines Flight 11 le United Airlines Flight 175 te chuan World Trade Center an suwa hei hi mi mal Thlawhna chetsual wanga nun na chan tam ber tumemo ado tu emo ni nge yang mi sangkhat te lan thi ni tunhai kumko lemta vel mai po khan thil thleng rapthlak tak om boka chungte chu Malaysian Airlines Flight 370 International Passenger Flight ania March niriat inrini kumsang ni sompali khan Kuala Lumpur International Airport Malaysia tangin Beijing Capital International Airport China lampanin na thloka Flight 370 tanga apailote o an hriat nun ber chu air traffic control nena in biak na kha nia chuti lai chu athlo chu tanga darkar khat aya la rei lo ma nia South China Sea vela athlo mek lai ni ison voi le khata air traffic controllers radar screens about thuta Malaysian military radar point Flight 3702 at chui ngal thuaya mase passenger zongjong nen chuan abo len ta ni Malaysian Airlines Flight 17 Malaysian Airlines Flight 17 po hi international passenger flight Amsterdam atanga Kuala Lumpur panania July ni sompali kumsang ni sompali khanang kap lata mi zan hi somriat pathum passenger le thoktu mi som panga ten thivekani Thlawhna hi Ukraine Russia border atanga mel somthum pakatal hla thlo lain biak po thei ni lova Tison Torres Donetsk Oblast Ukraine bul ramri tanga kilometer somlian kap lata ni Sulaya ka thlak ni live chu pro-Russian separatist te thunu na zone velani Indonesian Air Asia Flight chu international passenger flight ania Thlawhna hi Surabaya Indonesia Singapore ate service tura ruam manani December ni somni pariat kumsang ni sompali khan athlok ta khothat lo wanga che solin passenger za somnga pangale thoktu mi pasari ten thivekani Thlawhna tlak na hun Karimata State vela chuan atlaka tangani nia mishing ruang le Thlawhna ke thiaman char nual maya passenger tamjok te hi Indonesian vek ani